nih pedot saja menghibur jadi kalau begini. Makan gitu balik goyang jadi goyang ya. Ayo tarik nih ya. Jadi kalau gening jadi Jepang setadal terhibur bayuling. Ayo tarik mah. Kana hangumi jani muka sambat kumine subawaya merasa kewa ulahan medala puntak panteki yang susah payah apang mah ngarepin upah pengalaman hidup ini diduk makejang gae subah bakat cicipin sake wale hidup penuh miskin nanging tiang kau tetap berjuang apa ngidang kalmaya utang mula saja gumi waya nanging tiang tu sing pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jami gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur matang kemanipuan hidup tiange bisa kaldar di tuan takur aduh mama lu kengken ku mana mana aduh jak waingo ne beli ne aduh jak bawa cicilan ku tinggi damanya ne buat di bangku jokonya nguberin bang ini mas aduh ne jak ulang tadi aja ne bang ku kengken gak pernah ada hidup beli ne jadi mana aduh tolong ne mas tolong aduh kengken kali aduh Aduh beli yogi bagus, saya kabarin dia beli sabar duen kang lang hidup cara jani bumi subawaya. Saya kenal bang ngomong apa jani beli aduh yang penting rago jani menghibur diri. Yang penting menghibur diri sebelum rago dikubur. Ingat tempat syukur, hanya nawang bila bisa dari dua takut. Lo jangan dua takut. Biar kana hangumi jani muka sambat gumine subawaya merasa kewa ulahan medala puntak panteki yang susah payah apang mah ngarepin upah pengalaman hidup ini diduk makejang gae subah bakat cicipin sake wale hidup penuh miskin nanging tiang kau tetap berjuang apa ngidang kalmaya utang mula saja gumi waya nanging tiang tu sing pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jami gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur matang kemanipuan hidup tiange bisa kaldar di tuan takur mula saja gumine waya nanging tiang tu sing pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jami gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur matang kemanipuan hidup tiange bisa kaldar di tuan takur
sekal dadi tuan